Jaz sem Stane Preskar, predsednik Združenja borcev za vrednote Enobe Brežice in se danes s svojimi sodelavci in s kolegi iz Združenja borcev za vrednote Enobe Krško in pa UAB Samobor nahajam na prizorišču tragedije, ki se je zgodila 14. septembra leta 1942 tu v vasi Prisjeka v hrvaškem Budinjaku, torej v Gorjancih, kjer se je nahajala prva partizanska bolnica. Tu je po podatkih, ki jih je priskrbel Stane Semič Daki, padlo 33 ranjencev, bolničarjev in zdravnikov na čelu z dr. Stankom Černeličem v tej bolnici. To so bili ranjenci, ki so sem prišli v dogovoru z 13. hrvaško proletarsko brigado in so se tu zdravili. Bili so pa sicer ranjenci iz tako zvane italijanske ofenzive, ki je divjala po slovenski Notranjski, Beli krajini in pa Dolenjskem v letu 1942. Danes smo zvedeli še za eno žrtev, torej padla sta tudi dva civila, povsem nedolžne civilne žrtve vojne, torej Mara in Milan Gvozdanović in pa potem tudi Jelica Gvozdanović, ki bomo skupaj s krškimi in hrvaškimi kolegi dopisali na ta spomenik. Drugače pa se na tem območju nahajal eden od objektov partizanske bolnice, ostali objekti so bili v hišah po celi vasi, tu v globini in so dejansko vsi zgoreli v tej ustaškem klanju, ki se je tu dejansko dogajalo. Miroslav Gvozdanović, selo Prisjeka. Tu se nalazimo na spomen području partizanske bolnice Prisjeka, gdje je bilo u ovoj staroj kući tu preko bila je stacionar, preko ove kuće bio je ambulanta i tako da se nalazimo. Ovo je 80. obljetnica, što je moja želja da izrazimo se pokoj, slavu žrtvama koje su nedužne pale za ideale koje se događaju i dan danas. I meni je bilo drago da organiziram to da se povijest ne zaboravi. Povijest se ne smije zaboraviti, od povijesti ne smijemo živjeti. I tako da sam malo domjenak za ove pokojne tu, znači ranjenike, mještane sela, da smo udostojili se organizirati nekakav domjenak, jer stvarno da se ne zaboravi. I kod vaše kuće priredili ste i... Pa mali domjenak da imam počasti da se i mještani malo okupe i znači tu ima, kao što se i vidi, tu su iz slovenskog odrega, gorjanskog bataljona, znači i prijatelji iz Slovenije došli su odati počast svojim žrtvama, da ipak i naši mještani, da se ipak ne zaboravi